Аԥсуа телехәаԥшра канал аҿы иҟоуп аинформациатә дыратыра амшеиқәшара хәылбзиақәа. Аԥсны жәлар поет Ҟабарда-Балкариеи адыгьеи жәлар рышәҟәыҩҩы Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа лауреат, ахьӡ-аԥша аорден актәи аҩаӡара занашьоу Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба диижьҭеи шәышықәсаҵәҟьа аҳаҭыр азы иахьа Аԥсуа ҭҵааратә институт аҿы имҩаԥган астолгьежь. Уи иалахәын аԥсуа ҵарауаа реиԥш аҳәаанырцәынтәи асасцәагьы. Ажәабжь ацырҵоит ҳкорреспондентцәа. Аԥсны жәлар рпоет Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба дреиуоуп ҳаԥсуа литература ҵакылеи формалеи ҳакырӡа изырҿыцыз ԥхьаҟа изгаз. Иара ҩышьа форма ихы иаирхәоз ажәақәа епитетқәа шамахамзар даҽа ԥсуа шәҟәыҩҩык ихы иаирхәомызт ҳәа азгәарҭон ҳастолгьежь иалхәыз. Аԥсуа ҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба иҳәеит, аԥсуа милаҭтә литература аҿиараҿы Баграт Шьынқәба ианымҵӡо ишьҭаша ниҵаз атәы. Баграт Шьынқәба иҟазара, ибызшәабеиара, иажәа лаԥшаах артәашьа даҽа шәҟәыҩҩык поеткаҿ иумбо рацәоуп. Ҿыц ииз асаби инаиркны жәларык рлахьынҵа рԥеиԥш ибарҭоуп. Гәыӷра зцым рашәахәак зхәыҵмыҷҷо дунеик ыҟам. Уаҵәтәи амш аԥеиԥшлаша иазкуп иҩымҭақәа зегьы. Ҩнызқьи жәибжь шықәса аԥхьаӡоуп Баграт Шьынқәба ишықәсны. Ари ашықәс иалагӡан имҩаԥыргараны иҟоуп иеиуеиԥшым аиԥыларақәеи ахәылԥазгәеи. Баграт Шьынқәба шәышықәса ихыҵра аҳаҭыр азы имҩаԥгаз астолгьежь алахәылацәа рахь аҳәынҭқар ахада Рауль Ҳаџьымба иҟаиҵаз адныҳәаларатә шәҟәы даԥхьеит Владимир Занҭариа. Аԥсуа поет, ашәҟәыҩҩы, аҳәынҭқарратә усзуҩы, Аԥсны жәлар поет Баграт Шьынқәба ишәышықәс хыҵра ҳажәлар доуҳатә ԥсҭазаараҿы шьардаӡа зҵазкуа хҭысуп. Ԥсра зқәым уи ирҿиамҭақәа ҳаиҭарзыхынҳәуа, ҳаԥсадгьыли ҳажәлари рлахьынҵа ҩаԥхьа ҳаиҭазхәыцуа, ҳара иҳалшоит лаԥшҿыцла, обиективла ҳҭоурых ахәшьараҭара. Апоет иажәа, уи ихшыҩзцара амҽхак, ҳмилаҭтә культураҿы иараҿы иааникыло ароль ҩашьара ақәым. Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит жәлар рпоет июбилеитә ныҳәамшқәа. Иҟалааит иахьатәи шәеиԥылара ҳаҭҵаара дырреи ҳмилаҭтә литературеи ҳҟазареи ԥхьаҟа изго иҵегь амчхара азҭо хҭысны. Гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьасшьоит арҿиаратә гәазыҳәара ду, агәамчыӷәӷәа, аихьӡара ҿыцқәа. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидент Зураб Џьапуа иажәахә аҿы дазааҭгылеит Баграт Шьынқәба аепос аҭҵаараҿы илагалатәы. Аԥсуаа реепикатә рҿиамҭақәа ранҵареи, рыҭҵаареи рнапалакын, ус уҳәар ҟалозар, иҳамоу иреиӷьу аҵарауаа, аҭыԥ ҷыда имоуп Баграт Шьынқәба. Уи илагала даҽакы еиԥшым, инапкымҭа даҽакы иалаҩашьо иҟам. Избан акәзар, аепос аус адулраҿы Баграт Шьынқәба данқәыԥшӡаз инаркны ҩ-ганк, ҩ-хырхарҭак шьҭикааит. Аепос аԥҵареи, аепос анҵареи. Астолгьежь аҿы ҳажәахә ҟарҵеит Ҟабарда-Балкариеи адыгьеи рҿынтә ааԥхьара змаз асасцәа. Урҭ азааҭгылон аԥсуа жәлар рымацара рзы акәым, адыга жәлар рзы Баграт Шьынқәба поет дуны дшаанхо атәы. В жизни каждого человека есть очень важные события. Их совсем немного, но они, наверное, определяют будущее каждого человека. Вот одним из таких знаковых событий явилось прочтение романа Баграта Шьынқубы «Последний из ушедших». Эта сила воздействия была такая, что я, наверное, не ошибусь, если скажу, что этот роман определил и мои жизненные ориентиры, и, наверное, даже в какой-то степени повлиял на мою будущую судьбу. Баграт Шьынқәба диижьҭеи шәышықәсаҵәра аҳаҭыр азы имҩаԥгаз астолгьежь аҿы иҟаҵаз ажәахәқәа рымҽхак ҭбаан. Урҭ рызкын жәлар рышәҟәыҩҩи рҿиамҭа ахырхарҭақәа зегьы. Фатима Гергиаԥҳа, Ҭемыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра. Иахьа ашәҟәыҩҩы дахьынхоз аҩнаҭӡаҟны иаартын амемориалтә ӷәы. Баграт имшқәа рҳәаақәа ирҭагӡаны арҭ амшқәа рзы лассы-лассы иҿкаалахоит Баграт Шьынқәба ииубилеи иазку еиуеиԥшым аус нагӡатәқәа. Амемориалтә ӷәы акыр шықәса Шьынқәба дахьынхоз арҿиара инапы ахьалакыз аҩнаҟны аартра рхы аладырхәоит хыԥхьаӡара рацәала ауаа. Ашәҟәыҩҩы иуацәа, иҭынхацәа, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгылеи, интеллигенциа рхаҭарнакцәа.
Амемориал тугу авторс дамоуп еицырдыруа скульптор Цыра Ахба. Иазгәаҭатәуп лара дшавторуа Аҟәа амҳаџьырцәа рыԥшаҳәаҟны ашәҟәыҩҩы анышә дахьамадоу игылоу ибаҟа. Еизаз жәлар поет ихцәажәон Аԥсны адагьы Нхыҵ Кавказ ажәларқәа рышәҟәыҩҩык иаҳасабалагьы. Я хочу сказать, что Баграт Шинкуба воплощение для нас честности, смелости, глубины и, наверное, какой-то новой эпохи. Сегодня вот Владимир Зонтария говорил о том, что это ренессансный писатель. Я с этим абсолютно согласна, потому что, наверное, с его имени начинается новое осознание нас как нации. Наше ощущение себя как народа после Баграта Шинкубы подросло на очень много градусов. Иқәгылоз иазгәарҭон Баграт Шинкуба илшамҭақәа шырацәаз шәҟәыҩҩык мацара иаҳасабала акәымкәа наука ҭҵааратә усаҿгьы. Ашәҟәыҩҩра мацара акәӡам, аҭҵаарадырра инапалакын аҳәынҭқарратәи ауаажәларатәи усуҩ иакәын абас дыҟан, ирҿиарадагьы иусура амҽха акакыр иҭбаан. Баграт Шинкуба еиԥш иҟоу ахатәра дуқәа, амилаҭ рҵеицәа дуқәа ҳәа ззырҳәо дырҩаҵәкны рыгәҭа дгыланы абас еиԥш ала ҳажәлар дрыԥхьаӡоит, аринахысгьы ус иҟазаауеит. Апоет, ашәҟәыҩҩы, ажурнал Алашара редактор хада Анатолий Лагәлаа еизаз дырзаԥхьеит Баграт Шинкуба иажәеинраалак ацыԥҵәаха. Бзиабарак сгәанаҭан, сыжәҩанҭарс исылаҵәан, сыҩнисыбни сгәараҭеи, зегьы ргылт иҿыхацәан, ԥсцәаҳа-мыжда дсыднацеит, шьацәхыԥқәа сылыжәжәан, дунеиҟьаҟьа сықәнаҵеит, агәыраҵа скылыршәан, аԥсра еиҭасчычома, сара сацынгьы самҵаршәыз, кыр ихьрангьы дыҟома, бзиабарак иаӡыржәыз. Еизаз ирҳәон Баграт Шинкуба ихьӡ наунагӡа аԥсуа литература адаҟьақәа ишырнылаз, ари ашықәсра ишықәсны ирылаҳәоуп иахәҭоу аусмҩаԥгатәқәа реиҿкаараҿы знапалақәоу зегьы аџьабаа ду шырбаз. Баграт Васил-иԥа Шинкуба шәышықәса ихыҵра азгәаҭара ҳара гәадурла иреиԥсы ҭоушәа иаҳбоит иҩызцәа поетцәа, наука усзуҩцәа, ашәҟәыҩҩцәа шәмааԥсаӡакәа уаха иҽнеи абри ахырҵысызар Аԥсны анапахгара ашкол аусзуҩцәа ахәыҷқәа ашәаҿы иуаҳауа, ажәаҿы иуаҳауа инижьыз ишьҭра шьҭрак иаламҩашьо иҟазҵаз абра шәгылоуп зегьы. Ма ижәаҩаршны Баграт Шинкуба шәышықәса ихыҵра рыцхә инамадан иазгәаҭоуп еиуеиԥшым аусмҩаԥгатәқәа. Налакаҩ-ԥҳа Беслан Џьынџьал, ҳаԥсуа телехәаԥшра. Баграт Шинкуба ихьӡ зху Аҟәатәи актәи абжьаратә аԥсуа школ аҟны ахыркәшарахь инеиуеит ашкол ауадақәак реиҭашьақәыргылара. Урҭ рымҩаԥысшьа гәаҭаразы ашкол даҭааит Аԥсны аҵари аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба. Шәахәаԥш ҳкорреспондентцәа ранҵамҭа. Аҟәатәи актәи абжьаратә аԥсуа школ Аԥсны жәлар поет ихьӡ Ахәыԥсгьы шәиԥшьыни жәзеиԥш шықәса раахижьҭеи. Убри азыҳәан ари ашкол аҟны Баграт Шинкуба ихьӡ акамыршәра уалԥшьаны ирыԥхьаӡоит. Лассы-лассы араҟа еиҿыркаалоит апоет ирҿиареи иԥсҭазаареи ирызку ахәылԥазқәа, аҵаҩцәеи арҵаҩцәеи излаху аконференциақәа. Аха рыцҳарас иҟалаз ҳашкол аҟны акттә зал ыҟамызт. Ашкол анапхгара аҳаҵара министррахь аҳәара ҟанаҵеит аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рымҩаԥгараҿы ацхыраара рырҭарц азы. Иахьа ҳаранӡ иара раҵаразҵо аҵаҩцәагьы арҵаҩцәагьы даараӡа ҳаигәырӷьоит абас иԥшӡоу акттә зал ахь ҳауз ҳусмҩаԥгатәқәа ахьымҩаԥаҳго аҭагылазаашьа бзиахь ҳзаԥырҵаз иаҳҭахуп арҵаҩцәа зегьы рыхьӡала, зегь раԥхьаӡа иргыланы ҳара иаҳхаҵгылаз Адгәыр Бада-иԥа Какоба, иара убас аԥыза-министр Беслан Барцыци, Беслан Иешбеи ҳашкол иахьахаҵгылаз азыҳәаны иҭабуп идуӡӡаны ҳәа раҳҳәоит. Иахьатәиала нас уажәы иахьынӡахьӡо актәи етап аусурақәа цоит. Аԥсны аҵараминистр Адгәыр Какоба иажәақәа рыла Аҟәатәи актәи ашкол аҟны уажәы имҩаԥгаз аиҭашьақәыргыларатә усурақәа азԥхьагәаҭан Аԥсны апоет ду Баграт Шинкуба шәышықәса ихыҵра азгәаҭара ҳәаақәа ирҭагӡаны. Аха анаҩс ҳарҭ аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ирыцҵахоит. Актәи аетап ҳәаны иҳаԥхьаӡоит. Иара иацы аԥыза-министри сареи ҳаицәажәараҿгьы иазгәеиҭеит. Аныҳәа аамышьҭахь аҩбатәи аетапгьы аусмҩаԥгатәқәа ишрыцырҵо агәыӷра ҳамоуп. Иааиуа аҵара шықәс ҳанҭало, иҵегь еиӷьны аҵаҩцәа
рҵаратә процесс иаҳа еиӷьхартә еиԥш аҭагылазаашьа шроуа. Аҟәатәи актәи аԥсуа школ захьӡахо Аԥсны жәлар поет Баграт Шьынқәба имши иара инарҭбаан иазгәарҭараны иҟоуп Маи зеижәырзы. Ари ашкол апоет ихьӡ анахырҵаз амш аҽны. Наалақаҩ-ԥҳа Беслан Чхинџьериа, Аԥсуа телехәаԥшра. Аџьынџьтәылатәи еибашьра еилгеижьҭеи иханижәижәаба шықәса ишеиҳаугьы ирацәоуп иахьа уажәраанӡа зхабар ыҟамкәа ибжьаӡыз аибашьцәа. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп шәҩыла Аԥснынтәи еибашьра ицазгьы. Ааигәа урҭ рахьтә хәҩык рлахьынҵа еилкаахеит. Мышқәак раԥхьа Гәдоуҭа араион Дәырԥшьы ақыҭа-гәын игылоу аџьынџьтәылатәи еибашьра дуӡӡаан иҭахаз рбаҟамҵан ауаа рацәаҩын. Дарахь рааира зыхьхьаз ааигәа абри ақыҭа иалҵыз хәҩык ахазшәа аџьынџьтәылатәи еибашьра дуӡӡа иалахәыз рлахьынҵа ахьеилкаахаз ауп. Константин Лакарба, Григорий Таркел, Дикран Агарба, Михаил Бениа, Дикран Гыцба рҭаацәа ирыздырӡомызт абарҭ аибашьцәа рхабар. Иахьа уи еилкаахеит. Дәырԥшьаа аарҵеит шәаԥшышәҩык аибашьра ихцаз шәҩык зымгьызит рашьҭаҟа. Убри ахәыҷқәа иахьа рпамиатҟны иаанхаратәы аԥсҭазаара цот ԥхьаҟа ҳашҭа рықәымкәа иҟаларатәы убри ауп иахьа еиҿаҳкаауаз зегьы зку. Ҳашҭа рықәымзаат. Абри ус аилкаара иџьабаа ду алоуп хабарда ибжьаӡны иҟаз рлахьынҵа аилкаара иазааԥсаз Григорий Скворцов. Иара зыӡбахә ҳәаз зегьы рҭахашьа шыҟалаз, насгьы анышә иахьамадоу ашәҟәы ианҵанырҭ рхацәа ириҭеит. Иахьа еилкаауп урҭ зегь мапшыцәыркыз анемеццәа рахь аиасра. Эти люди оказались пострадавшими, потому что они умерли мученической смертью в фашистских концлагерях, являясь узниками фашизма. Но о них забыли, и никто не захотел этим вопросом заниматься. Они не предатели, они пожертвовали своими жизнями ради того, чтобы не перейти на сторону врага. Проект называется «Возвращением имени», именно потому, что мы возвращаем имена обратно в семьи. Абраҟа ицәажәоз ажәашықәсақәа рышьҭахь рҭынхацәа рлахьынҵа дара рҭахашьа рызқәа ҭаԥахьыҟоу ахьеилкаахаз азы иҭабуп ҳәа рарҳәон акциа еиҿызгаз. Мы не знали 75 лет, где наш отец находится. Мы не знали. Без вести пропавший был. Может, в плену попал, может быть, предателем был. Вы сегодня восстановили его имя честное. Вам огромное спасибо, низкий поклон. Спасибо большое. Хай шарарых зала и табубха шасхут абрихет пехтас айчкария запсыз. И табубха ясхар стахоп Григорий Павел и Скворцов, а кыршук синий панкова на бреус яштулу и чу хажлар абасивша апсарах пагазцо аханге ирхаштран юқазым. Я хаштран хаазим яха зхабар хдырыз хаштша урҭ рыԥсадгьыл ахәыз қәырҵыз, рыԥсадгьыл шырымҭиз, рыжәлар шырымҭиз, асовет идгыла ачарҳәара шазырымуаз. Агәыӷреи агәыргареи иҟоуп иаарласны еилкаахап ҳәа иахьа уажәраанӡа зхабар ыҟам иҵегьы ауаа ирлахьынҵахаз. Инвер Рџьениа, Адам Рџьениа, Аԥсуа телехәаԥшра. Аклиника лаборатортә диагностика ахаҭабзиара аизырҳара иазку Москватәи Санкт-Петербургтәи специалистцәа алархәны аҭҵаара апрактикатә конференциа мҩаԥысит ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы. Абар хәышықәса реиҳауп Аԥсны Республикатә хәышәтәырҭеи академик Павлов ихьӡ-зху Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә медицинатә университети аус ицуреи апрактикатә ԥышәа аимдара рзы аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеижьҭеи. Уи аҳәаақәа рҭагӡаны аклиника лаборатортә диагностика ахаҭабзиара аизырҳара иазку аспид аԥырҟҟәааразы Москватәи афедералтә ҭҵаара методикатә центр аспециалист Василий Шахгильдиани, Европатәи алаборатортә медицина афедерациа лахәыла корреспондент Светлана Ковалевская алархәны аҭҵаара апрактикатә конференциа ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы имҩаԥысит. Аконференциа лахәыла аҳақьым инфекционист Василий Шахгильдиан иажәақәа рыла хәышықәса рыҩныҵҟала имҩаԥгахаз аҭҵаара апрактикатә усмҩаԥгатәқәа рҿы Аԥснытәи аҳақьымцәа иахьатәи аамҭа иақәшәо амедицинатә маругақәа рхархәаразы адыррақәа рацәаны ироуит. Мы хотим достичь двух целей. Первое – обсудить качество лабораторной службы в Республике Абхазии. Второе – это обсудить
проблему своевременной диагностики и лечения так называемых врожденных инфекций у беременных женщин и у новорожденных детей. Наша цель, чтобы гражданин Абхазии получал высококачественную, полноценную, комплексную помощь в стране. Шахкильдян Ерубас езгуейтит, обснахуштурта курчи ехидбе амтиакушу лаборатория курейчкара, а перспектива шаму. Уяус урыч обснытви урстулатви хаким цварпыша шеймерделу. Шахкильдян Ерубас езгуейтит, обснахуштурта курчи ехидбе амтиакушу лаборатория курейчкара, а перспектива шаму. Уяус урыч обснытви урстулатви хаким цварпыша шеймерделу. А семинара Санкт-Петербург специалист Светлана Ковалевская дала цварпить ехидбе амтазы, а чем из юза а лаборатория диагностика хысран, и яшу алцфаюра отзагду шаму. Наски у яшу крухороза, а хакими хаирхо амругаква. А специалист лажа курыла, а тепан пия диагностика от лаборатория курусура алцфабзея курбзурана, а уить фаяло чем израилка араза, а ха нырцтве хуштурта курах от сара и кфедзум. Саид Джерсали Эльдар Дамиров, Апсотели Хопшра. Апсна хухахтра аглыхрат палата Абхерала артам шкорзы, а официал визит лапсны яны его Ливанын пе делегация. А делегация хадаразнаует Ливаны его черкесстра ассоциация. Иазгәаҭатәуп Ливанынтәи аделегациа Аԥсны раԥхьаӡа акәны ишаҭаауа. Аделегациа еилазаараҿы иҟоуп Ливан иҟоу ачерқьесстә диаспора ахаҭарнакцәа, иара убас абизнеси аусҭкылареи знапы алакуу ауаа. Аԥсны ахәаахәҭра аглыхратә палата ахаҭарнакцәа ҩнызқьи жәохә шықәса зда Ливан рыҟазаара иалагӡан аҩтәылак ирыбжьартыз аиқәшаҳаҭрақәа ирлыҵшәахеит арҭ амшқәа рзы аделегациа Аԥсныҟа раара. Иахьа рааҵәҟьа имҩаԥысуеит ахәаахәҭра аглыхратә палата Черкесцәа рассоциациа Ливанынтәи рыбжьара аиқәшаҳаҭра напаҵаҩра. Уи инамаданы дара делегация хаҭарнакцәа даараӡа ибзианы ирыдыркылеит апрограмма еиҿкааз, избанзар дара иахьа уажәраанӡа абыржәы Аԥснада уаҳа џьаргьы Кавказ атәылақәа џьаргьы имцаӡацызт, уи агәаҳәара ду рыман. Асоциациа ахаҭарнакцәа Аԥсны рыҟазаара иалагӡан имҩаԥыргеит имаҷымкәа аиԥыларақәа. Ирԥылеит Аԥсны иҟоу ачерқьесцәа рхаҭарнакцәа, идырбан Аԥсны аҭыԥшӡаррақәа. Аиԥылара ҩ-хәҭак рыла ишьақәгылан. Актәи ахәҭаҿы Ливантәи ачерқьесцәа рассоциациа ахаҭарнакцәа азааҭгылеит рус ҵакыс иамоу. Иалацәажәеит иара убас Ливан инхоз хыԥхьаӡара шәнызқьы рҟынӡа инаӡо ачерқьесцәеи рыԥсҭазаашьоу. Ҳаԥхьаҟа Аԥсны иқәынхо ачерқьесцәеи Ливан инхо аимадара рыбжьаҵара азгәаҭоуп. Убас асоциациа Хада Сари Абдель Разак инарҭбаан дазааҭгылеит раԥхьа асоциациа аусура аҳәаақәа ирҭагӡаны Аԥснынтәи ахәаахәҭра аглыхратә палата ахаҭарнакцәа ааԥхьара шрымоу Ливанҟа. Уаҟа мҽхакы ҭбаала имҩаԥысуа аиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа злахәо аконференциа рҽаладырхәырц. Асоциациа Хада инаҵшьны иазгәалҭеит ихадоу аруснагӡатәқәа ишыруакхо Ливан аҳәынҭқарраҿы Аԥсны ахаҭарнакра аартра шазгәаҭо. Аиԥылара аҩбатәи ахәҭаҿы Аԥснытәи ахәаахәҭра аглыхратә палатеи Ливан ачерқьесцәа рассоциациа ирнапаҵаҩит аҩтәылак ирыбжьарҵаз аиқәшаҳаҭра. Ари ашәҟәы ианыԥшуеит ирцеи зеиԥшу азҵаарақәа. Наҟ-наҟгьы аҩҳәынҭқаррак рыбжьара аусеицура алыршара хықәкыс измоуп. Сгәы иаанагоит ари ҳабжьаҳҵаз аиқәшаҳаҭра анаҩсгьы алыҵшәа бзиақәа иоуп ҳәа, избанзар ҳара еиуеиԥшым азҵаарақәа конкретла рҿаԥхьа иқәҳаргылеит, ҳақәгәыӷуеит уи алыҵшәа бзиақәа анарԥшып ҳәа. Ҳаргьы раԥхьа иқәҳаргылеит азҵаарақәа абизнес аганахь алацхыраара, аинвесторцәа рарахь раԥхьара, еиуеиԥшым сферақәа рахь қыҭанхамҩа ҿома иаҳарак атуризм ауп дара иақәыӷәӷәан, убри акцент арҭоит. Насгьы пресс-тура аиҿкаарома. Уажәы дара араантәи ихынҳәны уахь ианнеилак, дара ртәылахь иҟарҵароуп еиҵыху телевидениаҿы апрезентациа, афильм Аԥсны иазкны. Адокумент рнапы анаҵаru ианаҩс аҩгангьы аҳамҭақәа еимырдеит. Амра Зарандиеԥҳа, Лықьса Агәха, Аԥсуа телехәаԥшра. Гәдоуҭа ақалақь аҩныҵҟа ихыркәшоуп аҭоурыхтә ҵакы змоу ахыбрақәа реиҭашьақәыргылара. Аусурақәа мҩаԥган араионтә биуџьет ахарџьала. Ажәабжь ацырҵеит Гәдоуҭатәи ҳкорреспондентцәа. Аҭыԥантәи ауааԥсыреи Гәдоуҭа иаҭаауа ирзыҳәара ақалақь асимвол хадақәа ируакны иҟоуп уажәы-жәба арҭаҩы хыбрак. Иҳаҩсыз ашәышықәса аналагамҭаз иргылаз аханқәа мҽхакы ҭбалатәи ремонтк рзыҟаҵамижьҭеи крааҵуан. Убри аҟнытәгьы урҭ ҩаӡара ҳаракыла реставрациа рзура иаразнак ақалақь ихаҿра ианыԥшит. Абри азгәеиҭеит
Гдота иҟаз акультуреи культура ҭынхахьчареи министр Лхатыфовой Батал Кобахия. Смотреть объекты, которые в принципе были представлены Министерству культуры и историко-культурного наследия по поводу ремонтно-восстановительных работ. Тут не было особых изменений самого архитектуры, тут было просто такой капитальный ремонт, но с элементами реставрации. Они выдержали все в той тональности, которая была. Администрация Гудаутского района важно, что внесла вот такую определенную строку в бюджет. Ҷыдала изгәаҭатәуп убарҭ аусурақәа зегьы ишымҩаԥгаз араион абиуџьет ахарџьала. Аргыларатә маҭәахәқәа еиҳарак зыхәцәгьоу ашәыгақәа аҳәаанырцәынтә иааган. Ақалақь аҿы имаҷымкәа иаанханы иҟоуп шәышықәса зхыҵуа, шәышықәса ԥшьынҩажәаба зхыҵуа ахәыbrақәа иара абыржә ҳахгылоу абри ақалақь агәҭаҿы абрагь жәабаҟа ахәыbrақәа ыҟоуп. Ус наҟ-наҟ ҳгәы иҭоуп иара сынтәагьы даҽа ҩба-хԥа ахәыбра уаанӡатәи рхаҿсахьа рзааныжьны аус нагӡатәқәа нас имаҷымкәа иҟоуп, аха ҳара ҳарџьала ҳгәы иаанагоит ҳахәаԥҳа абарҭ ахәыbrақәа нас аҭоурыхҵак змоу убарҭ рҿыцра реиҭашьақәыргылара. Батал Кобахиа иакәзар изгәеиҭеит, ҳреспублика раионқәа рыҟны ас еиԥш ашьақәыргыларатәи реставрациатәи аусқәа рымҩаԥгаранӡа шалзгаз аҳамҭақәа шрыҭаху. Лучше реставрационные работы, лучше добросовестное отношение к объектам-памятникам. Я думаю, что вот эти два комплекса попадут эти два дома попадут в конкурс. Агәыӷрыҟоуп ҳреспубликатә зхыԥхьаӡара рацәоу акультуратәи аҭоурыхтәи ӡага змоу ахыбрақәа рхаҿра азырхынҳәра аусура иаццахап ҳәа. Инвер Рџьениа, Адам Рџьениа, Аԥсуа телехәаԥшра. Арҭ амшқәа рзы Урыстәыла имҩаԥысит Жәларбжьаратәи амузикатә фестиваль. Уахь аԥхьара рыман Аԥснынтәи ашәаҳәаҩцәа. Дара Аԥсныҟа ихынҳәит аԥхьахә ҭыԥқәа рыманы. Ажәабжьы ацылҵоит Милана Длеиԥҳа. Маи мзахпа инаркны бжьбанӡа Москва имҩаԥысит Жәларбжьаратәи амузикатә фестиваль Урыстәыла аиҭаира. Уи иалахәын Молдова, Ҭырқәтәыла, Ермантәыла, Украина уҳәа егьырҭ атәылақәа рҟынтәи ашәаҳәаҩцәа. Аԥснынтәи аԥхьара рыман ашәаҳәаҩ Ида Маланӡиаԥҳа напхгара зылҭо агәыԥ Анасыԥ. Хәымш имҩаԥысуаз амузыкатә конкурс алахәцаразы иҿкаан аԥышәа аимдаразы еиуеиԥшым авокалтә еицлабрақәа. Жәантәы имҩаԥысыз афестиваль Урыстәыла аиҭарахан ҩажәаҩык инареиҳаны иалахәыз аконкурсантцәа рхаа дырԥшуан акәашараҿ, ашәаҳәараҿ, иара убас афольклортә еицлабраҿ. Лассы иҿкаалатәуп абриҩыза зыҩаӡара ҳараку амузыкатә фестивальқәа. Уи иҵагыло аҿаарызкра аҵанакуеит лҳәеит агәыԥ Анасыԥ анапхгаҩы Аида Маланӡиаԥҳа. Иазгәаҭатәуп агәыԥ Анасыԥ иҿкаауижьҭеи шықәсқәак шҵуа. Уи аамҭа иалагӡаны Аԥснанҭа дизныкымкәан иқәгылахьеит, иааныркылахьеит актәи аҭыԥқәа. Иара убас акәхеит уажәыгь. Хаҭалатәи авокалтә ҟазара Засиаҭ Ҳапати, Ҵиона Тачули иааныркылеит актәи аҭыԥқәа. Саид Шамба аҩбатәи аҭыԥ. Ахьтәы диплом даԥсахит Аида Маланӡиаԥҳа. Рада принимать в этот раз у себя гостей из Абхазии. Это первый коллектив, который приехал к нам из Абхазии, и мы гордимся этим. Хотим поблагодарить, обязательно поблагодарить администрацию, которая приехала. Но в первую очередь коллектив и руководители коллектива, которые нашли и доверились нашему фестивалю и приехали, завоевав высокое звание лауреата. Урыстәыла аиҭаира захьӡыз афестиваль анхыркәшаха анаҩс иалкаахаз Аԥснынтәи ашәаҳәаҩцәа ааԥхьара роуит аиааира ду иазкыз аконцерт апрограммахь. Аҵыхәтәаны Аԥснынтәи ашәаҳәаҩцәа лҭааит Москва телеканал НТВ-ҿы имҩаԥысуа конкурстәи супер иалахәу Валерия Адлеиба. Уи лара гәахәа дуны илыдылкылеит. Аԥснынтәи ашәаҳәаҩцәа Москва рцара финансхраара ҟанаҵеит Ахәатәи араионтә администрациа хадара. Милана Адлеиԥҳа, Аԥсуа телехәаԥшра. Уажәы амш зеиԥшрахо, ажәа лымоуп Афина Жиԥҳа.
Хлопзеқәа, аӡқәеи аҳауа ирҭагылазаашьа маҵзура излан ацҳауала уаҵәы амш аҭагылазаашьа нырра анаҭоит иҳараку аҳауақәа ӷәӷәаралаҟәы. Ҽыла ҩажәа градус рҟынӡа иԥхарахоит аԥша изадоуп секундкала аласра хба-хәба метр. Амш шьуеит ақәа леиҵом. Аҳауақәа ӷәӷәара амш иалагӡаны иҳаракхоит. Аҳауацәа акыр шәҟәҭак рҟынтәи ԥшьыни 70% ҟалоит. Аԥснытәи ашьхақәа ирыԥну ҳаибӷа уахынла градуск ҽынла жәа градуск ыҟоуп. Ԥсҳәы уахынла градуск ҽынла ҳа градуск рҟынӡа иԥхарахоит. Лата уахынла градус ҽынла жәеиза градус. Аԥсны мрагыларатәи аухәҭа Гал уахынла жәеиза ҽынла жәа градус. Тҟәарчал уахынла ҳа градус ҽынла жәохә градус ыҟоуп. Очамчара уахынла жәеиза ҽынла жәа градус. Гәылрыԥшь уахынла жәеиза ҽынла жәа градус рҟынӡа иԥхарахоит. Аԥсны мраҭашәаратәи аухәҭа курорттә қалақьқәа Гагра уахынла жәаҩа ҽынла зежә градус ыҟоуп. Пицунда ихьаҵанакуа уахынла жәеиза ҽынла жәа градус ыҟоуп. Амш шьуеит ақәа леиҵом. Гәдоуҭа уахынла жәаҩа ҽынла зежә градус. Афонҿыц уахынла жәаха ҽынла ҩажәа градус рҟынӡа иԥхарахоит. Аԥсны ҳнықалақь Аҟәа ҳауп ԥхара уахынла жәаҩа ҽынла зежә градус. Амшынӡа аҟәандара жәаха градус ыҟоуп. Сгәабзиара уашәыр ушәхы шәаацклаԥшла. Шәахьыҟазаалакгьы агәабзиара шәзеиӷьаҳшьоит, ҳаибабоит уаҵәы абзиараз. Амшықәшара аԥсуа ҭыжьымҭа абри ала ихыркәшоуп, абзиараз ҩаԥхьа ефираҿ ҳаиқәшәаранӡа.